Hitzetan entzun dozuenez, orain gure bigarren gonbidatuak izango ditugu gurekin, eta nortzuk eta Beurkoko bikote dinamikoa, duodeno bikotea izango dugu gurekin. Pasan garaia guk ona etortzeko aukera emateko, bada urte askotako zorra, gaur kitatze edo espero duguna. 1993an uste dute sortu zutela bikotea, elkarre ezagutzen zuten lehenagotik ere, aluna ez daukate bateriari noiz hasi ziren kalean kantatzen, baina hortik ia 20 urte edo daramatzate kantuan, kalean eta agertokitan gaur egingo duten bezala. Euren errepertorioa Euskal Herriko musikako hainbat kantarik eta taldeek egiten dituzten kantu ospetsuak eta ezagunak hornitzen dut. Vamos a tener con nosotros, como bien ha anunciado Idoia en su verso, al dúo Duodeno, que es nuestro dúo dinámico de Beurko. Llevan ya casi 20 años, no tienen muy claro en qué año empezaron a cantar así en serio, si lo han hecho alguna vez, que me perdone lo que digo, pero llevan casi 20 años cantando en las calles y como hoy en escenarios en toda Euskal Herria. Su repertorio lo componen canciones de grupos y cantantes conocidos de Euskal Herria, como hoy podréis disfrutar. Eta besterik gabe, zuekin Duodeno bikotea!